Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pasensya kayo ng gail. At damanan ita dito'y tikana kanya. Ay. Warog aya. Agsa pa. Aldaw. Malem. Umin inom kay ti arak. Kasano ko mga dabalasang amangayat kan kano kasta? Anggal mait. Aguray ka man. Hindi parikot ma. Ibaga mo unlay. Tano makatulong ak ditulungan ka. Ay, awan parikot ko ang gail. Da kayo mait. Apay, no kanayon na mabartak ti tao. At da parikot na. Saan mo ta? Naragragsak lang ti biyagaw. Iso nga umay kaya. Takaduanda ka uminam. Uminom kayo matsag paminsan. Awuna. Barang agpudlo kamot lang. Itong madamdama. Makadlawak kini Kwarog. Nagbalin matan amamartag maray. Ay, sigurado. Saan madan ang makaronda ita arabe ni Kwarog? At damot kit di dagiti daduma dita kakadwa na atanaw. Una, ngamrambang kumaanga iso ti mangidaulo kadagiti kakadwa na. Ay, sa bagay mo't kit di Husto ka maray. Inton kwan, adda tumulad ken kwana. Inton kwan, maliwayan dati trabaho da. Ay, day tangarod kat. Mabaybayan na paikit din ti bagina, ha? Oray ti panagpaspasada na. No mga asawa ko mga minon, tapno adda mga sikaso kenkwan na. Oray kawas na, ay saus nakarugrugay. Isuot na lata, piman. Bapaanak man, iti ayan ni Kwaraw. Amok nga da kwarta na kay. Anya man ang ti pampanunutam. Amangan no kasapulan na ti kadwa nga uminaw. Ibagak agumatang iti arak ken pulutan may. Anya, day takit din ti pangigat-gatangan nyo iti kwartana. Sana bali tabarupay mo iti Kwaraw. Day asawa kin anak na. Kitawan may. Naa. Nay, da kayo matgayam tataba daw. Sumra kayo Agyaman na Kwaraw. Tugaw kayaw. Kwaraw, ada kwartam dita. Kumatang ka man kay diti inumunta nga arak ken pulutan. Itayak pay lama kain inom kay. Basta ay katwa na. No kayat mau, di uray man nagpatpat nagtanga uminom iti arak. Uray, ta dito'y balay ko ti paginumanta. Anya, ay nagmayatin ngay. Sa dinong iti gumatangam iti arak ken pulutan. Sana parikot ti arak. Adda may sa karton nga arak di tasirok ti kamak. Ay wow. Tilangan manok apulutanen tati mapan ko gatangan iti tersina ni kagawad ko hanang. Ay day taman Kwaraw. Ayos tapo kay. Ay na, Inteng, saan ka numanan anak irunda idirabi ni Kwarog? Tanagpatpat nagdakano kada pari badong anagin inom iti arak. Anya? Ay salpag day ta Kwaraw. Liwayan na mo ti trabaho nan kas chipta na. Ay. Masapul abagbaga amjay ka anakam. Ibagam aliklikan na tikas dya abisyo na. Sana balik kumaan nusag paminsan laeng. Ang kanayon samutan. Kanayon tikas dya nga aramidan da. Bayam, tainak man kitaan ijibalay da. Pero, ada ka di tao nagtibalay mau. Nay, da kayo matgayam ang gail. Umunag kayo Kaya man na. Ay tugaw kayaw. Ay, mabit lang ang gail. Iwalin ko pa'y dagito yung butilya. Ay. Talaga gayam anapun ti balay mo iti buti Agasam ngay dahi ta naginuman niya. Uray ti sirok ti kamam, adda butilya. Ay. Kuha kami ng gail. Isa kum dagita, tamapan mo ilako di ilay. Ano na ito nga aramidem ko. Pakamatay kan sa betin. Ay saan betin
Pangasag ta kay lalaab ti salunat pa. Saan mo't anggal? Kakit ila ko nagita butilya. Tapnosan nga kaiwara dito yung balay mo. Di ka lang mabait. Nugad na makakit kita. Ibagadan, asangar ka na peklan. Ay mayak ta kayat ka bagbagaan. Pangasin, tadi ka aglemes iti arak. Tikit di trabahong ta si kasub. Sige anggal. Agyaman na kiti pamagbagayaw. Awam matan ni Kwarog nga umay gumatang iti kinarton nga arak. Ay kat nasaya at mat no impangag na ti pamagbagakan kwa na ni Inteng. Ultimo nga min trabaho na kat di na pa'y maasikaso. Gapo iti panagin inom na iti ara. Ay, huwag nga rod Maribanang. Barang maasikaso na itanti trabaho na, kas chip tanaw. Saan laeng ati trabaho na, Mare? Kang ronan iti amin, ti salon at na. Taasino, tinamnamaan na ang mga iwan kan kwa na no agsakit. Ay, isumot laeng ti marigatan. Husto ka, Maribanang. Isu asyak, agan anadak mat Ay kat, wen mat marikwanan. Sa di naman ti papanamba daw. Ay na. Simro man ti sakit ka. Na, anya day taas sakit ma. Kasla kayat ko nga raw ti uminom iti arak. Mapanak sa manan iti balay ni Kwarog Amwag, no adda mabalin mi ang mapulutan ni Jay. Taginom kami. Day talagin inom iti arak ti amuyaw. Bawal ta aginom ita a pandemya. No bawal tupay ta agilako iti arak. Anya bawal. Tapno amam, kinarton nga arak, tistak ita ni Kwarog. Anya? Mala, mapanakaw. Di ka manaktak. Mga nudyak maabutan ni Kwarog iti balay da. Narigatay. Kwarog! Papanam! Mapanak iti ilay, nanakwanang. Buti mo tinaginuman da iti arak ti karga ti tricycle mau. Una na. Binilang ko nga ron amin abuti iti balay. Kat umabot asang aribaw. Ingnak man ila ko iti ilay. Isupay no adda mapaglakwak. Nagadumo dahitan? Uy nga raw. Ungayam. Urnongan yun tuman, wadda empty bottles yun dita. Tadagasak into nagsubliak. Di kagdanag. Bayadak tao. Day talaga ayam. Sige, urnongag tao. Nagkapwam ka ba daw? Di taman balay ni Kwarog. Ang awan Mike. Kano napan ijay ilay. Napan na inla ko dagiti butbuti ang naginuman nyo iti arak. Ay, nukasta, urayag nga rutan dito ni Kwarog. Ay, agawid ka kidin. Di mo singaan ni Kwarog, tabi si ita amapan agkulkulik ta iti butbutay. Aya. Nungum tuman dagiti butbuti dito balay. Taakilwan to ni Kwarog, numano akilaw. Isupay nga igatang itisoy, no adda bayad na. Ay talaga gayam nga agbutbuti itan ni Kwarog. Ewan, nasayat mo tapno saan nga kaiwara dagiti butbuti. Ay katwen nasaya at mat nakapanunot ni Kwarog iti kasta. Maragsakan nak nga ron ba nang? Ay! Ang takaw! Umay ko na lang dagiti buti yaw. Agyaman na Kwarog. Kasta, habang may buhay ako nada, agsalukag tayaw nga agsapol iti pagkwartaan. Ta saan la day tagbarbartak ti aramidan. Makapadakas day ta iti help. Wan mo tanggal. Di kagdanag. Good boy na akaw. Ay, imbag pa'y kinikwarog, tauray awan pamilya na. Nasalukag latang agsapol iti pagkwartaan na. Angam si Kangay, sa daw. Ay, di nakman ikumpara iti sabali a tao tuyang. Ta saan nga agpapada amin na tao. At dan tulad tamot ti pagkwartaak. Oo, kanon to pa'y. Laklakayan kan, awan pa'y makukwartam. Tanya ngay nga raw, day tala arak kan pulutan ti pampanunutam. Ayagtal na ka man dita, bakitan. Bayam, tayo umutang iti kwartak. Pagpuuna nga, tagila ko iti kompormi dita. Nalabas ka man, ngagsasaw, tuyan.
Naimbag laki din. Ta pinautangan nak ni Apo Baknang. Iti 50,000 pesos. Imbagak nga may. At ibangkag may ti pagbayad mintaw. No bilang tajak makabayad. Idardaras ko pa iti magna. Talo a kilo a karne ti baboy kin talo a de kolor a buti ti arak ko naman ti awit ka. Sigurado ang maragsakan ita ni Kuaraog. At dakon iti sango ti ridaw ni Kuaraog. At tuktukak. Kuaraog! Kuaraog! Luktam ti ridaw mau. At da dito iti inalak a pulutan kin arak. Pas-pasa. Ayan ti pulutan ken arak nga itataba daw. Dito na pastor ken nakpay mo ta. Aginom ta manayin. Siyak mo't ita ti makamaw. Ayaws. I like it. Ay. Jak mo't gaya man makatakdar. Nalaos ti baltakwa. Ay, mas nga minto'y libre nga arak yaw, tatabadang. Kay, kasano ay? Di saan ka na makapasada ita, iti tricycle mau. Inusyak ti sika. Sukatak ti tricycle, ti kabarbaraw. Nagdaanan nga men, na iti tricycle mau. Ay, ewan nga raw, tatabadang. No kaya't mau, gatangik langan iti 40,000 pesos. Kaya't mau. Ay, sabagay. Medyo sumadsadutak matan ngagpasada. Nabaltag ako ngagbaysaw. Ay, pa ito'y kasat kaw. Ne. Ay, pangasim ako araw. Di mo kunain nga iturugan na. Magsarita tapay mo ta. Ay, di pagsaritaan ta. Di maipapan iti tricycle mo Ila ko mon kanyak iti 40,000 pesos. Tas sukatamon iti baraw. Wain? Wain ko na mo na. Itid ko na dagos na ito'y bayad na. Sige man lang, tatabadaw. Ila ko konti tricycle ka, iti 40,000 pesos. Ha? Ay na. Agpaisaw? Di ka agbabaway? Itid mo ti bayad na. Sige. Itid ko ti bayad ko king ka. Kalpasan na, iawid ko ti tricycle mo. Awan mo't siguro itan ti makunam kanyak tuyang. At tan tricycle ka. Mabalin ko mo't ti mapanagang kat, itilakok iti ilay. Amapan ko isorsor, kadag iti kakalugaran tayaw. At dan pagkwarta kita, tuyang. Di nasaya at lukas ta. Tapno saan ka lang nga aglaklakay nga agin inom kan agpulpulutan laang. Mala, rugya mo! Isublim ti tricycle ka, o tatabadaw. Tay sublik mo't da ito'y 40,000 pesos yaw. Diyak mo't kayat nga ilako ti tricycle ka. Anya, kat no nalpasin titulagan ta. Wana, ngam nabartagak matiday. Diyak amaw ti sinasaok. Isu asublik itan ti tricycle ka. Ay, saan na mabalin Nalpasin ti saritaan ta kunak manay. Anya, talaga di yung kayat nga isubli ti tricycle ka? Saan? Kaputa nalpasin na binayadakin ka. Sana mabalain. Saan? Tulungan dakman kagawad ko anang. Kasarita yun ni tatabadong nga isubli na ti tricycle ka. Nabatad apan ang gundaway ti naramid na kanyak. Nay, apay, kunak manuin sardang yun ti panagin inom yo kan ni kabadaw. Likliklikak ti aginom ko ma. Ngamnimot nga min tatabadaw. Imay di balay ikaw. Binartak na kiti hostaw. Isuadyak matan amo ti sinasaaw. Anya? Sige, takasaritak to ni kabadaw. Ibagak nga isubli na ti tricycle mau. Nagyaman na kagawad. Diyak ngamin kaya't adumanon pa'y kina-uncle day tao. Pananggundaway mga minti naramid yo kan ni Kwarog, kabadong. Gaputan na bartak idinagtulag kayo abayadam di tricycle na. Anya, uray anya pa'y ti mapaspasama. Diyak isublay, tinalpas ko na binayadan kan ni Kwarog at tricycle na.
Nabartag ka nung araw, di nagtulag kayo, ngayla ko na ti tricycle na kang ka. Ay, rason na lang na ita. Anya nabartag. Amo na nga ron ayamot ti makitulang no nabartag. Alaman? Ay, jak kumakayat ti makibiyang. Kunama ngamin ni Kwarog adisidido amang sublay ti tricycle na. Ay, dati rason na, nabartag ka no. Iso ano kayat mo asan na dumanon kan ni Kapitan, isublimaw. Anya. Ay, suray. Ngam talaga atimangkin asaan. Yuray man no sa dino ti pakadandanunan, Mike. Uray makadanon kanya angkel na batingteng. Na? Makamuka nga raw. Ibagbagak ti pagsayaatan nyo. Di ka madumngag. Binartak na kiti husto ni tata ba daw? Sana yung baga nga ilakok ti tricycle ko kenkwana. Iso nga di na usawa na kaon. Kaya't ko nasublian ti tricycle kaw. Tayo sublik mat ti kwartana. Ngam di na kayat. Puno ka dito yung baga di kwaraw ka binartak mo paray. Kwa. Aminay. Nabartag ni Kwaraw. Angam siya. Saan? Isuas. Ay, iso nga ron. Ah. Ay, nalawag. Apan ang gundaway ti kastaga inaramid mo ko di kwaraw paray. Anya. Iso amayat ka manuno saan. Isublet ti tricycle ni kwaraw. Ha? Ibagam lang no di mo kayat. Tayo di kayon kurte nga agsangaw no iso ti birbiro ka. Kwa paray. Uwain. Mayata ka. Isublikon ti tricycle ni Kwaraw paray. Nasayaan. Inton maminsan. Liklikan dyan ti panagbartak yaw. Kanayon ko nga ibaga. Asan adakas ti uminom. No saan asobra. Malipatan yung gamin katilubong yaw. Nagrunakan ka Kwaraw. Mga simbot tadi mo mo't ipondo ti buti ti arak iti balay mo. Sana nang gay. Agbalbaliwa ka talagan. Ay, uray syakmut paray. Jakon ulitin pa iti naramid ka. Nasaya at karon do kasta. Ay, tatabadong pananggundaway tinaramid mo. Di ka manggundaway, tapno awan ti pakaibabay na. Ala, sige. Dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangag. Kapitan Inteng. Apay nagbayag ka nga grubat. Dito lang matirsinan ni Marikwan ang tipapanam. Ay, saan matgaya man nga umanay da ito jogging pants ko. Katnulin mo magkamay. Ay, patasag manag. Naa, di mon ipilit tuyang. Pagdalatan ti usaram tanay, makakapkapi akon kat awan pa'y asukar. Kasano nga isuot ko nga iday tapaldak. Kat saan matlaang nga umanay kanyak. O di, oray di mon ibutunes. Isipar mo latan, tapno, umanay kan ka. Ayun anya. Apay ajak na lagip day tay-tay. Naa, Kita man nga raw no bagay kumutlaang. nan? Kasla ka dram Sobra kamot ngagsasaw ba daw? Si kalaangang timapan gumatang iti asukar. Si kamot, di kamot lamarabakan. Joke only. Amam tuyang, napintas ka lata para kanya, kaori naglumag ka. Alay, ang kagumatang iti asukar. Talaga makakapkapi ako, tuyang. Maray, gumatangak man iti may 1 kilo nga asukar.
Mabitlaang, tama nga laak. Good morning, kukumare. Maribanang? Pay akas la naklat ka nakakita kanyak. Narito yan. Ay, saan mo't, Maray? Addamadlaw ko kan kaita, Maribanang. Anya ngay dayta, marikwanang. Kasla si Meksika, Italaang nga nakita ka nagsuot ka iti pang sexy. Sana madlaw abakit ka di taasuot mau. Ay na, agyaman no kasta marikwanang. Uray si kamat, ad-adda apumimpintas ka marikwanang. Mano wisline mau? 26 inches laang maray. Wow! Sana all. Ay, anya nga tati sikreto ni Maribanang. Marito yang. Apay akas tati panangkitam kanyak ngay. Ay, kwa Maray. Ay na, nagmayat tabistidam. Sabong-sabungan. Thank you. Ay, Marikwanang. Ala akong ti asukar agat-gatangag tayo nakaw. Apa nga kaiwaramat ti gamit ta? Birbiro kag nga ro tape measure ta. Ano am ti tip measure? Ay basta, tulungan nakman kit di amang sapol. Ibagampay kanyak, no apay nga ramatem ti tip measure. No kasta, amom ti ayan na. Wen! Ibagampay, no anya ti pangusaram, ta isurok tinangi kabilak. May surak man ti wisline ka. Ha? Mala, ibagamon no sa dino ti ayan na. Makikitam day takartaon. Wan. At dadita jay tape measure. Ay, thank you, Badong. Sige nga raw tagdi ko sakpay. Sigay. Ay, may surak man ti sikat ka. Ha! 38 inches! Na, apay ngay. Ay, dublyak man. Ang mga nun nagkamali at ahap. Ha! Ay, saus! 38 inches nga agpaisaw! Mangantan tuyang. Sa anak amangan. Itaman pay. Ay, talaga alimukmug akong. Iso arugyak man kit di ti agdayay. Aniya? Mapanak agjaging ita. Sigurado ka? Wun. Ay, sapay nagimas na ito si dain ta. Sinigang abangos. Yoray si daw mamin no kabaulam lakit day. Imbagam day ta tuyang. Ay, di nagpapabasula no awanan ti basang puta mamasida. Into nagawid ka. Wun. Danagmun ayan. Nay, nimot marituyang ti sumungan. Papanan na nga ta? Maray, lumabasak pay. Papanam ngay, marituyang. Mapanak man agjaging maray. Itaman pa'y analagip mo tagjageng. Wun maray, tanay. Sa anak apaatew kin ni Maribanang. No kasta, imapal ka ni Maribanang ta si Meksay. Wun maray. No 26 inches to his line na. Ay, pagbalinig at 24 inches to his line ka. Ha? Malamaray, ditakan, tenak agjagingan. Awan mo tanti pasahero ta, Jipaut. Wan nga road chip. Itay paila nga agururay ta. Ngam awan mo tanti umay dito'y paradaan. Chip, Aw, abay. ninanatuyang mat di agtartaray ije kalsada. Agik-exercise mat, Chip. Exercise iti kastoy nga oras. Alas 12 mat na iti tangat aldaw. Ay, wan nga agpaisun niya, Chip. Ha, kita am Jipaut. Agsubli-subli mait. Kan, anya nga yak aksyon na. Ha? Kaslada kalaban na asa na makita. Ay, wan nga agpaisaw, Chip. Ay, nagbalansa mo ito ni Nana Tuyang. Apay nga may kayo dito'y parangan may kwaraw. Jeep out.
Nakita mi ni nanatuyang iti kalsada, tata. Kaslagbal na. Agak aksyon. Imposible mapasamak day tayo bagbagayaw. Dua kami kinijipot ang nakakita. Wan tata. Kunami nga ron no agik exercise laeng. Ngam kaslasaan mat. Taray at taray. Kan kaslaad dapay kalaban na adi makita. Saan man akom conformity bagbagayo kanyak, jipaut kwaraw. Saan asyak ti pagtripan yaw? Nawatan yaw? Daka-daka yaw, no saan kayo ang mamatay? Basta pudno ti bagbagamay. Saan nagbala ni tuyang kaw? Di yung ipapili! Andiyan orasan ba nang? 3:00 iti malam, Inteng. Ay. Apay aya? Agsirip ka dito tawa. Ni Marituyang jag tartaray iti kalsada. Aha. Ha? Eh, Ni Marituyang ngagpaysaw. Hindi pa'y lagsa pa nga da ijay. Aging gaita, ada pa'y la ijay. Ay. Saan sabutin normal ti panunod na. Kaslaad na kalaban na saan tayo makita, Inteng. Nay, ado mati aksyon na. Isong nga ron. Nasaysaya at sano ing kakasarita? Ha? Anya nga tanumapan ka iji balayda. Kasimot ni Marituyang no talaga nga agbalan. Amumat abisi ak nga ag-exercise dito balay. Sikan ati mapan. Anya? Ket no si Mexican dungo. Ay, kurang pa'y laeng, Inteng. Yay. Naskan nga agbalin at 24 inches ti waistline ko. Apa narabyan ka? Nag-exercise ak iti may sangal daw. Nalabos mo daytan. Di ka pa yan mangmangan. Amangan no daytama ti pakaalami ti sakit mo ket matay kan taon. Ay, sana mapasamak dayta ba daw? May saal daw nga exercise, tapno kumutong ak adagaws. Ay, nala, di takan ta maturog ako. Ay mangan ka pa'y Ay, sanun, ay ginumaklaangan iti danom. Ingka mangan ko nanay. Apay ay nga ipilit mo. Imbagak lang aruden nga day-dayetak. Amam, ti ko nadakwarog kan jipaut, may papankin ka tuyang. Anya? Kaskala ka no agbala. Agtaray-taray ka ijay kalsada. Kan kasla agaksyo-aksyon ka. Akasla da kalaban mo. Asaan mo't amakita. Imbaga da dayta? Ketuwain? Ay na. Na. Di daam mo nga exercise aklaan. Ay, sana balay. Sorpresa ita. Enton sumiksi akaw na. Ay. Good morning, padong. Ingka man kiti kumatang iti tinapay kan kapita. Si kanti mapan. Mapanak manen ag-exercise. Hoy tuyang, sanak pa nagkape. Ay na iminum akon iti adu-adanom. Dapay danom abalon ka. Umdas ayama dayta. Agday-dayetak nga raw. Ay, amom kaday numanon nga inches ti waistline ko ita. Ayawan bibiyang kaw. Oray no awan bibiyang mau. Ibagaklat ta, tapno amom. From 38 inches to 31 inches. Basit langan, sumiksiak meten ba daw nga? Saan at diet, dayta tuyang? Dying, dayta. Kagawad, gumatagak man iti mantika. Anya pa'y, Kapitan. Ken asin. Kumatangag man met, iti may sabal ko ta tinapay. Maray. Mabitlaan tayalaan kayaw. Si kamat paray. Apay ngay may sabalkot at tinapay lang tigatangam. Kadwa kayo ka ni Marituyang. Di matan mangmangan ni tuyang ko, pare. Ay, apay ngay? Agday-diet ka nung nga rod, pare. Ay, agpadada ka ni Banang. Agday-diet mo't ni Banang. Iso aprutas ka natang lang tikan kanina. Naimbag ni Banang mo, pare. Nituyang ko nga'y saanan amang mangan. May isang aldaw, ngag-exercise. Ay, sobra mo't daytan, pare. Iso nga rod ti ko nagpareng, di na mo't nga rod dengdengan. Ay,
Isumit lagayam anak itak idikalman nga agtaray-taray di kalsada. Ken agak aksyon. Kaslakit di agbala. Jakman amukin kwa na paray. Kasaritam lata paray. Ang mga no makaala iti sakit na. Chief, ni. Kasla damat nakaturog iti dalan. Nagpaisaw. Ay, nujak agbidnaut. Ninanatuyang dayta. Kat no agjag-jaging la itay. Nagawaan taman kitnay. Kitain taman no asinaw. Ang mga nuan yan tinapasamak kan kwa na. Oh, ninanatuyang agpaisaw. Nanatuyang! 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 Saan matas mong ba, Chief? Asus, delikado da ito'y jipaut. Ang mga kidimot no natalimu daw ni nanatuyang. Kabayatan ti pa nag-exercise na. Uwan nga ron, Chief. Sapay nagpudot ita. Ala, itaray ko ni nanatuyang iji klinik. Si kamot ti mangi pakamukin ni tatabadong itinapasama. Tatabadong! Ha? At nakadi ibagam jipot. Ninanatuyang, tatabadong. Intaray ni Chief Kwarog iji klinik. Kat no agik exercise lang iji kalsada itay. No saan kaming agkamalay? Naulaw ni nanatuyang kabayatan ti pa nag-exercise na. Kasanumot nga main. Nangaton ti init. Ngam adapay laang agik exercise. Ay, day tuyen di bagbagak. Ay, di pa ngamin nangnangan. Ay, isumat lagayam tata. Ay, una yun day ta pa nagdaydayit na. Uwan nga ron, tata. Mala, tata. Mapan kayo ni J Clinic. Tawan ti mga sikasukan ko na. Sige, agyaman nakjipap. Ay nadamag mundong. Ti Anya. Intaray da kano ni Marituyang iji klinik. Na naulaw iji tenggat kalsada. Anya. Agday-dayet kano ngamin. San amang mangan. Danom latin inuman na. Anya. Kita ang tamangan no maitulad ka kenkwana. Awan ti kwartata, apag pa ospital ba? Ay, wan, inteng. Kuray no agday-dayet tak, tamang mga anak matlata. Ay, danagmun aya. No, apay ngamin, masapol nga agpasiksi kayo pa lang. Ay, kaday tamo nga ron ti pakaragsakan, may. Ay, kumusta ka nung ni Marituyang? Da kano iji balay da. Ingkanto bisitain. Nakasangpit pan dito'y balay, tuyang. Bataw, sana ka makadakter. Anya? Kapsuta. Kasanaw asan ka nga kapsot. Kat manaw nga daw asan ka anang nangan. Kaya't ko lang matagpasiksay. Kalukon day ta, tuyang. Makitam day ta na pasamakin ka. Naimbaglayan ta adda da jipot kin kwarog ada kakita kin ka. Kaya't ko timangan pa daw. Anya nga raw, di kayat mo asidaan. Hurayan niya. Madi nga men, tinalabos apa nagdayet. Saanan ang maulay. Mala, rumbang laang tuyang. Sapay awan kwartata. Awan pagpa-ospital mo. Ay, pakawanan nakba daw. Uy, nain, basta di mon ulitin ti agdayet-dayet dita. Uy, saanan makuntinto akong itibagik. Bala, ingkang arod mangalan itikano. Wan. Urayan nak, tayo nak mangalay ti kanem tuyang. Ay na, nanatoyang. Sana dakas ti agdayet. Nga masapul asurutam ti umno a proseso. Tapno saan amadaksan tasalunat mo. Ala sigay. Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdengal. Kapitan Inteng! Naimbag ngagsapa marikwanang, umayak man dito'y tersinam. Nakuwan Apay nasapa ka nga imay. Saan sapay mo tanariing ni kabadong rimwarkan. Anyat gatangam aya. Sa anak agumatang maray, umayak lamaki inistoryaken ka. Nasayaat man nga road maray. Ala, sumra ka. Maray, nangagmon di baro a chismes. Anya chismes maray. Nakapso mo, gayam tiradar mo. Tadi mo pa'y lamaw. Anya nga min ayaday jay. Di anak ni Marites. Ha? Ni Vikay? Kagawad ko anang. Gumatak man iti may sabal ko ta tinapay. Masikog ka no di anak ni Marites. Isumo lagayam asaanan ang nagaw-awid di tabalay da. Kasta aya. Ay namaray, adamot saan mo nga amaw. Anya ngay. Kagawad! Gumatak iti tinapay. Amamom ni Bita. Jessic sing asawa na Alberto. Wen, ay nakitaray kanumot ijay kabit na. Ay, una yan. Kano nagwapo ni Alberto nga asawa na. Nakitara iti sa balay. Kagawad! Gumatak man iti may sabal ko ta tinapay. Na, ni Kwarog agpukpukaw maray. Adan sa magatangan na. Saan ba tamasapol nga ipukaw mo, Kwarog? Saan nakatulang? Anya gatangam? Dakon ba daw? Apay anarabyan ka. Alas 8 iti rabi Kunak no nakaluto kan. Amumat nabandogak nagtrabaho iti bangkag ta. Adda nga rod na panak. Napanamaya. Basta. Ayun gayam. Amom di anak ti Karo bataya. Aday ta ka manain. Ingkaglutan. Ay saus masikog ka nung magayaman. Nakitaray iti katrabahuan na. Sumardeng ka. Chismosa ka talaga. Ingkaglutan. Ano di ka kabilan dita? Sige nga raw, inakaw. Nagsapa manin. Rumwarak ita ba daw? Agluto ka pa'y. Adda nga rod nagtulagan maikin ni Marikwanang. Di mo ibaga rumwar ka, kasta ka. Awan mo't dakas na iti itsurak. Aramidem pa'y matadag iti rumbang aramidem dito'y balay. Nagluto akmeten iti rabi ay. Si kameten ati agluto ita. Ayun gayam, ayan di chinilas kaw. Ay, di mo ipapilit ti kayat mau. Saan ka rumrumwar? Aglaba ka, nagluto ka. Ay saus, di nakmalapdan ba daw? Di mo ipapilit ti kayat mo kunaknay. Apay ngay nalamatan ti Paris ti sinilas kaw. Tapno saan kan amakarwar? Kita man tilaing mau. Rumwarak lata. Di oray pa'y usarak da ito'y daan na sinilas kaw. Ni Maray ko yung timasabat ko Good morning, Maray. Good morning tao, Kapitan. Ay, sa dinong ay tipapanamtara sa paka. Di tala ang tersina ni Marikwanang. Na, kasla ka na yun mat nga daka ijayan. Una, taado dagiti pagsarsaritaan, may. Nay. Apay nga abangking mit ti chinilas mo, Maray. Ay na, Kapitan, di mon pakibiangan ti chinilas ko. Nasalutsod ko lang. Malangaro din. Mapanak mo din, iji munisipyo. Kwarog, mapan ka man gumatang iti may sa kilo abangos iti tersena ni Kagawad Kwanang. Masapul ayang ay iti paggatangak. Kat, ijay mo ti kaasit gad. Diya kaya ti mapan gumatang iti antay. Nay, Nakayulatan na. apay adi mo kayat? Sigurado manin nga da iti ninanatuyang. Kat busy da manin nga chismes. Ay, mapan kakit din. Tas sumangpot ni uncle mo inton madamdama. Kat nay, sa anak pa yan nakaluto. Diyak nga rod kaya tantay. Ay, mapan kawin no saan? Saan ka nga agrason-rason, Kwarog? Sa anak nga agras-rasaw nantay. Nay, Kat no inal daw nga da iti ninanatuyang. apay ngay. Agchismis da nga rod kini Kagawad Kwanang. Na,
Padasom ati mapan, tapno mapanagnagam. Naimbaglangan ta nasapa ka nga imay di ti tersenak, Maray. Ado ti oras ta nga chismis. Win amaray, tapno makaado tamanan. Marikwanang. Nagawid ka no gaya mo ni Bite. Apay kano anagawid pay laang. Ay, mapan na ka no alaan tay gamit na. Aya, Marikwanang. Ada ka di pa'y lalakom abangos. Saan la day ta, Maray? Kadwa na pay lakano tay kabit na nagawid di ta balayda. na, ay, Marikwanang. naimbag man, ta saan nga agreklamo ni Alberto nga asawa na. Jak mo jak sinaludson. Marikwanang. Ay, Ha? Ah. Ay sus, nimot gayam maribanang tagpukpukaw. Ay adan sa gatangan na maray. Marikwanang. wan, mabitlaang. Ay, anyat gatang maya maribanang. Ay na, itayak pa lang dito'y Marikwanang. Mangmangag ka ti saritaan nyo ka ni Marituyang. Ay, umunag ka pa'y Maray. No kayat mo ti makin ni istorya kada kamay. Ay saanan Maray, gumatangak lang itibangos. Tanay, dandan ni man ang ti panagluluto. Ay sigurado ang mabisinan ni Inteng. Ninanatuyang ka di day jay, Jipaw. Nagpigsamot ti silaw ti flashlight na. Won, Chip, iso. Naggapumanon di ta tersena ni kagawad kwanang. Agasam nga eh. Alas 10 ni tirabe ay. Itapay lang nga agaway. Saan nan sa nga mo nga adda curfew? At daytan. Nanatuyang! Narabihan kayo, may. Anya ngay kumatibibiyang mau kwaraw. Di yu ka di amaw. At ti curfew tayaw kat alas 9 tirabe ay. San yun samot anadamag nga ado ti makidkidnap ita? Oho, adaya man. Alakit din, nana. Agawaan yun ti agawid. Tano saan? Pagmultaan da kayo. Ah, First warning yu ita Ngam no marabyan kayon tumanain. Talaga pagmultaan da kayaw. ha? Sino kayo kumamang multa kanyak? Na. Ha? Tanod kayo lang mat? Ha? Ha? Na Apay ngay anak karikap beton ti ridaw. Badong! Lukataman ti ridaw! Apay ayang aglalaw ka. Disturbo kay di pa naturaw. Lukatam ti ridaw! Nalamag dito'y ruwar! Kung nagmatangan ka saan kanya agawin. Tabisi ka ngamin ang mag-chismes. Kini mari makuanang. Ay saus, lukatam kitdaing! Tanay naglamag dito'y ruwar! Masyado utak ka mangilugat. Maturog kan di terwar. Na! Anya ngay ti pagturugak dito'y ruwar! Makiturog ka pa ilang di takulungan ni Blakay. Anya! Maturugak ijay ayan ti asaw! Ibimbagang nagluto ka. Tamapanag hindi bangkag, di ka nagluto. Ay, please matan abadaw! Ala, no kayat mo ti makastrek. Umuli kan di tatawa. Masadutak abumagaw. Saan na balay? Saan ko nga inlak? Diskartim mo ito na. Anya! Unay kamatan ba daw? Pinarigat nakpailaang mat nga imuli di tatawa. Ganabem Anya tinlutom asidaan. Kinan ko amin ay. Si Kangay. Anyat inararamid mo iti may sangal daw. Saan kamot ating mulong iti bangkag ta? Kahit adangarod inaramit ka. Inaramid mo, de tamapan ka makichismes? Imot ka talaga. Na, Di nakpay imbatyan iti sidag. basol ko ba? Ha? Maturugak manlangan. Luto ka iti karam. Makalutluto. Abay, nabsog ka, anapan nakichismes. Sana ka mabisayn. Ay, kat no kasta ka na yung tanaramida, makaala ka iti sakit mo. Kat di nakto pabasulan. Awan mo't nituyang. Nagturugan na ngay. Nasapa mo't alimwar. Ay, di namanan inasikaso, tinagluto, tinaglaba. Pati agdigos, di na pa yan maaramid. Mapalatan, magkichismes. Pare pa daw. Ha? Ay, pare!
Umunag ka ah. Anya ti masyapol mau. Intulod ko lang dagiti nateng. Ado ngamin timulan ni Banang kat di mi maibaws. Ha? Ay, nagadubot tinday ta pare. Ay, agyaman ako unay ah. Umay ka tagkapita. Ay, si kamot na tagtimplay ti kapem. Ay, sige pare. Awan mo't ngaminan ni tuyang kao. Jak nasiputan no siya dino tinapanan na pare. Nasabat ko ti dalan. Mapan ka na, ijayan da kagawad ko nang. Ay, una yan. Di pa'y lama uma, amapan makichischismais. Agasam, masapa rumwar, katrabiin taon niya agawad. Ay, delikado daytan pare. Kinasaritang nga raw, yung dinak mo dengdenggan. Ay, pare, kotkon ni tuyang ko, pare. Tulungan naman ki di, pare. Anya nga taaya taramida, tapno agnakam ni tuyang. Kat bawasan nanti makichismis. Ay? Pag kunam nga ta, pare, agnakam pa'y nga ta, no papanawag. Ay, ipadas mo Angam pare, di mo kabilin irwar mo nga ta dagiti usar na. Kat di mo papaunagan. Epektif nga ta, pare? Kwa, ipadas mo kasta idin ni Banang. Amaw, no niya tinaramid ka. Anya nga ay? Irwar ko dagiti usar na. Intulod ko iji balay da. Kahit epektif mo't laang, pare? Ay, epektif Panipod iday, kat kanayon nun nga da iji balay. Saanan ang mapan makichischismis. Agluton, aglinisin, kan aglaba. Kastaman nga ro taramidag, pare? Ay namaray, nagmayat nagtambay dito tirsinam. Ay, fresh air ko naman. Umat nay, anya ngay tararamidan ni kabadong ijibalayaw. Unlag paisaw. Na, anya ngay dagijay iruruar na. Badon sama dagijay. Nasayaan nga ron no kasta. Ang mga no aglinlinays, no aglabakit day. Ituloy takit din tag istorya maray. Ay, anya nga minantay ko nam itay. Masikog sama ni Ninita. Jay man addatiin nyawin na anubyo na idinaminsan. Ha? Ay, wanan niya. Kasla nga min dakkel jay tiyan na. Kan lawlaw ti t-shirt na. Kan nakaligengs. Ay, saan akas idi akanayon ang nakapantalon iti fitted. Nadlaw mo magaya, maray. Madlaw ko aday tamaray tanakadkadlaw mag. Ay, sausay. Ag problema lakit de dagiti naganak na hahay. No kanayon amang ngag ko nga agap-apa da di tabalay da. Tunggal rabi adag pukpukaw. Kasta aya. Wun. Nay, paypayapayan na kama ni kabadaw. Anya nga tamanin ti bagana. Nagadumo di ruruar na agami yun. Ay, saus! Dagitin samot ang gamit ko dagi jay maray. Ay, katingka kita na. Ang mga nupuoran na, wano'y balang na. Inteng. Anya ti sirsiripam dita about. Damarito yang ken paribadong dungong. Apay, anyat na pasamak aya. Enroar ni paribadong dagiti usat ni Marituyang. Tapapanawon na kanaw. Kasanumot ngamin ni Marituyang. Dahil tala makichistis maester aramidin na. Saan nga glutaw, saan nga glinais, kan naglaba. Ay, panagkunam Inteng. Agnakam nga ta ni Marituyang no kasta ti aramidan ni paribadong. Kasta mo ti inaramid ko kang kaiday. Kanayon kamat ama kikakaaruba. Kat epektif man. Kita ita. Saan kan ama kichismismis. Kan amumundag iti trabaho. Siyak manan tinakitam, Inteng. Inyik sampel kalaeng. Dakis aya. Ay, agulay ka ba na? Makit-kita kon nga umas asidag ni Marituyang iti balayda. Ay, kitain taman no anya ti reaksyon na. Apay nga iba daw. Gamit ko matdagita inruar ma. Pumanaw kan. Di ka matla makatultulong kanyak. Makikakaaruba kalatan. Anya, sa dinungay ti papanak. Ay kumakambo ka mat na. Antaw, dagiti kompletaw agamit mo.
Inruar ko aminin. Walang labis, walang kulang. Ay nabadong, di mo mataramidan ti kastoy akanya. Ha, saan ka day? Aday tamot ti kayat mo ama pasamak. Ay naumagaon. Alaim aminin da kitang gamit mo. Taaramidem aminin akayat mo kat saan kanton apakibiyangan pay. Ay, pangasim ka di abadong. Di na ko mapapanawan na. Di ka man naging sasangit dita. When now, kayat mo ta iskurtan da kapay. Amapan ejektirsina ni kagawad kwanang. Ay, saan nakababain? Please, badong. Maawa ka sa akin. Ha? Di nakpapanawan. Ikarek, sardeng akon ti agmarites. Kan tumulong akon dito'y balay, basta di nakpapanawan. Please, body, my love. Ay, nanatoyang. Saan adakas ti makikaaruba? Ngam saan kumaaday tati ipang pangrunam? Ala, agbalbaliw kan, tapno di nakapapanawan ni badong mo. Ala, sigay, ditang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangay. Kapitan Enteng. Ay na, nagmayat ti pabuya ita. Drama ko naman. Ay, agmalmalumak manun ngagbuya. Saan ka kaday ang makipurdiya ita? Saan? O may kakitday tagbuya ta iti drama. No di mo kayat ti agbuya, mabalin mo't ngag Facebook ka. Nalakalang mo ti paaramid ni Marikwan ang katuyang. Dalusam lang di arubayan na. Ken, agmula ka matan itinatang. Di mo pa'y kayat? Saan? Diyak kayat ti mapan. Apay asaan? May pibusin ti bagasta. Di ba'y amdi tama ibaws? Naa, no apay mo't nga may na di mo kayat ti makipurdiya. Ay nagtal na ka man si Kabadong. Nagadu ka ngay bagbagamon. Agtal na ka tanay. Rugya kon abuyaan to'y drama a paboritaw. Day talatan tan aramidam. Kahit anya ngay kumati aramidan, di ka man kontrabida. Anyat gatang marituyang. Sa anak agumatang maray. O may kumandamagan no anya dagita nakakarton nga in-deliver day di kalman. Dagijay. Lakok, in-order ko ito online. Ay, konaklaki din no relief. Ay, unay kamatan. No relief ko maakat iji barangay hall tayan na. Saan na dito'y tersenak? Aywan anya. Iso nga rod asal salud-sudag no anya dagita. Aywan gayam, kaano ngay asumangpot jay relief para iti barangay tayaw. Ay, dahita ti Jack amaw. Jack mo't amaw no, ada pa iti da relief no awanan. Naibos nga minin ti bagas may kinibadong kaw. Kunak man no minulaan nyo ti bangkagyaw. Apay kumangagmula kami ngay. Kat adamot relief nga itad ti gobyerno. Ay na mare, sana dahita relief tur urayam. Agtrabaho ka latamot Adala tirsinam kastanti pa nagsasaom. Ha? Di ta ka man langan. Awan pa'y sirbim akasarsarita. Nagsagana kan, tamapantan iji bangkag ta. Manon nga aldaw adi nagtinultulungan. Ingkalata na sigsika. Urayak ti relief nga iwaras da kapitan. Nakangagamot iti dayta. Nakitak iti Facebook. Kasi no saanan asumangput dayta a relief nga ibagbagam. Inton sumaruno abulan. Wino inton sumaruno atawan kasta kaday. Mauray mo pa yung gata. Nagadulakat nga ibagbagamon.
Ingka kitagmulan. Basta siya, dituyak lang balay. Ag Facebook aklangan. Talaga di nagtulungan tuyang. Ay kat mapangkalatan Day tangarod ti kayat mau, di mapan kang agmay mesa. Kasanaon no maibos ti bagas ta tuyang. Saan ako nagumatang makamukan iti kanam? Sana balay. Tadamat relief nga iwaras ti gobyerno. Isong ag Facebook aklangan. Marikwanan, ni mat pari ba dong ti umay ditoy? Aywan. Papanan na ngay. Apay adi nakadwa ni Mari Tuyang. Jakmat ammo. Saludsudan ta. Kabadong! Papanam! Mapan ko mula di bangkag kao, Maray. Nasaya at man ta na panunot mo day ta. Nituyang mo ngay. Aday di balay Kat, di nakatulungan Orayan na kano nga ro, di relief nga ito ti gobyerno. Una yan. Kahit anya tararamidan na di balay yung ay. Ag fish-fish-bok, Mare. Saan anasaya at kastangar aramiden na, pari badong. Rumbang lang at tulungan na ka ni Marituyang. Tagasawa kayo kat nga rod. Di na nga rod kayat, Mare. Ang mga nubagkalan no pilitak pailaang. Ay, uwan kaya, Mare. Adala akong dita sardinas. Wana. Mano tigatangam. May salang, Mare. Saklang matag sida. Makamumutan anituyang ko no nyat sidaan na. Nay, ni Kuwarog mat ti lumabas dita paraangan. Ay pukawak man. Kuwarog! Abay ka day, nanatuyang. Sa dino ti papanam? Mapan ka agpasada? Wang, nanatuyang. Sigurado nga doon ti agur-uray ang pasahiraw. No siyak ti sika. Saan akong nga agpasada? Nay, abay kumasaan? Nga main, adda iwaras ti gobyerno a relief ken cash assistance. Ha? Nakangaganyo iti dayta? Ay basta. Adda kano iwaras da kadatayaw. Iso asaan kan nga agpasada. Urayan tayo latan ti itad ti gobyernaw. Nay, sigurado kayo ka di iti dayta? Awan mo timbagbagan ni Uncle Kao. Ay, sure na sure, Kuwaraw. 101%! Rabiin. Nyam nakailadlatan ni Tuyang. Ay, di na pa'y nainawan dagiti plato. Kat idi pa'y kalman day ta. Ay, Tuyang! Ay, agtal na katagbuy-buya. Di talag silsilpon ka nagbuy-buya tar aramidan. Awan pa yun ti maitultulong mo kada tao. Agtal na ka no di mo kaya abagkalan ka. Apay akas na ti pa nagsasaom. Di na ka din ay ayatain. Amangan met no, di na kun ay ayatain. Di kagtal na Ni, napan ka lang nagmula kasla asino kan ngagsasaw. saan ka kumamot nyagkasta Tuyang? Tulungan nakmat tapno adda kaninta. Saan mo't amabalin niya agur-uray kalatan iti relief nga iwaras ti gobyernaw. Ay, jakamukan ka. Na? Say-sayangam lang ti bannog mo. Kunak lang aruden kan kang adda iti da relief kan cash assistance. Siguradon day taba daw. Ay, Tuyang, kayat mo tadadailag day ta cellphone mo. Sigay, padasam taday tarupam ti bungag. Na? Kakaiso na cellphone ko, dadailam. Ay, sana mabalain. Kasanumot nga men, day talatan cellphone mo ti sangsangwam. Kan agur-uray iti relief ter aramidam. Pumanaw kan kita sangok kunakmag. Ano saan buong at talaga tarupam? Ay, kakaasi at talaga ni Pari Badong. Day, apay may? Kasanumot nga men, saan at tulungan ni Marituyang na agmula iti bangkagda? Amagan no masakit met. Saan met? Di na kano kaya ti agtrabaho. Tadamot ti relief nga ito ti gobyerno. Adya, sinot na kangagan na nga da relief. Ket no, saan pa'y met asigurado nga da relief.
Kurang ka no tipundo. Ay, jakman mo kan kwa na, intay. Kasibot ni pare badong bukas tadyar aramid ni Marituyan. Kasanulangay na awan sumangkot ari life. Uray dakit din, namatay da iti bisay. At nakadidakas ang napasamak. Ay, dakil ti parikot ko, pare. Anya tayo dyan, paray. Nagapa kami manan kinituyang ka. Apay ang nagapa kaya? Di nangarot kaya tagtrabaho. Tada ka nor-orayan na relief gouge nga itad ti gobyernaw. Bakalin nagkanaw no ipilit ka. Ako rin ka. Mukon. Ha? Ikam iti pagnakman na. Saan kan nga gaw-awid? Agipatakder kalangan iti kalkalapaw mo iti bangkagyaw. Ha? Kita man mo di nakabirukan. Ha? Trust me, paray. Amok nga epektibo. Ibet Marituyan day taada di tarwar. Kapitan! Kapitan! Mga nung birukan na ni Paribadaw. Anyan aramidem di tayo, maray. Ayan nga, relief kan cash nga itad ti gobyerna. Nakit dinubirukan na ni Paribadaw. Manungal daw asan na nagaw-awit. Yung tayo relief gayam ti salsalod-sudan na. Oh, kapitan! Apay nga'y adi ka matan makasumba. Anya relief kan kas asasawap. Awan mo ti bagbaga ti gobyerno nga ada ito da. Oho, kasano nga awan? Kat no nakitak nga impose da ijay FB. Ti ko namkit day, imbol something to da. Ay, sus! Marituyan! Hada ka, mate. Naimbag tayo may kakagawad. Kasarita man ni Marituyan. O may kulang damagan, no ayan tay cash kan relief nga itad ti gobyernaw. May sabulan ng tinapalabas, ngam awan pa'y matinwara siyaw. Naibusan ti bagas me. Marituyang, saan nga amin amay post iti Facebook kat no. Verify your source, Marituyang. Amangan mo't no fake news laeng dayta. Kaya't asawon dayta? Saan apod naw nga dayta ti gobyernaw? Kapitan? Maray? Awan! Isasaan mo na namnamaan dayta relief kan cash assistance. Kat no ado kanumat dagiti nakaawat iti relief kan cash. Ay, di mo man ipilit, Maray. Siyak ti kapitan di tayo. Iso adum ka. Marikwanang! Nay, apay nga da ka dito tersenak, Maray. At dagatangam. Awan, Maray. O may kula sa ludsudon no nakitam ni Badungkaw. Itamam pa'y abirbiro kam ni Kabadaw. Ay, tulungan nakman kit di amang sapul kan kwa na, Maray. Busy ak. Saan ka matulungan? Maray! Aramidem dito istor ni kagawad kwa na. Berbero kak ni Badungkaw, kapitan. Amang ano nakita yaw? Makitam dayta. Gapo iti kasi silpon mo. Di mo napupuutan amay sa bulanan asaan anagaw-awid ni Paribadong iti balayo. Sa dino nga mintayan na kapitan. Apay ko mga ibagak. Ang mga nubuong ti rupa wan mo bakalamkit din ni Paribadong. Basol mo no apay anagtalam. No apay ngamin adi mo tulungan iti bangkag yun. Ay, mailiw akong kinibadong ko, kapitan. Urayawanan relief nga itadyaw. Basta isubliyo ni badong kaw. Pag-aasiyo at tulungan da. Sige. Tulungan ka. In one condition. Anya kondisyon, kapitan? Sardengam ta kasi cellphone ma. Dati la makitkitam a fake news iti Facebook. Dayta kadilaan? Saan la dayta? Tulungam ni Paribadong iti bangkag yun. Ay iuwan, kapitan. Aramidak dagita imbagam. Saan na dayta agururay iti ti gobyerna. Tug-ubraan. Nagadumutan. No di mo kaya di saan? Di takan na mapanak iti barangay hon. Kuha, kapitan. Uwanan. Umanugot akong iti kayat mo ang mapasamak. Tulong akong ni Badungkaw. Ala. Ibaga kon no sa dino ti ayan na. Kan kaduan ka.
Ang mga nusak tami jay. Delikado. Anyat aramidem dito'y bangkag tuyang. Badong, pasensya kan kadagitin na isaw-sawang ko kan ka. Fake news mo't gayam tinabasak nga adda relief kan kas assistance nga itad ti gobyerno. Dayta ngamin ka ti ibagbagakin ka tuyang. Dayta ti maalalam iti ka Facebook mau. Kahit pangalaam nga iti kaninta ita. Ay naagawid kan abadong kasapulak ti tulong mau. Ay saan? Diyak kaya ti agawid iti balay. Amangan kiday no bagkalanak no buongam ti ropak. Ay! Pakawan mo di marito yan. Ha? Isa na balay. Ta nagkarimat at tulungan na kang agmula. Kan isarding nanti agsilsilpon. Kan saan nakaabagkalin. Pudno ka day, pare? Oo. Ato ti kasuratan ang pinirmaan na. Ha? Ano din na tong palantin ka rin na. Di multaan tayo. Ay, agyamanak, ano kasta, pare? Wala. Agsagana kan pare. Kagawid ka ni Jibalayaw. Ay na, agyaman na kapitan. Mayawid kumatlaangan ni Badong Kaw. Ay na, nanatoyang. Saan ngamin aday tamang namnama iti-itad ti gobyerno ti ammom. Tulungam kit din itatabadong nga agmula iti bangkadyo. Iti kasta, saan kayon amabisinan? Ala sigay, ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.